niryo bangana kuyomwejeje narasambanye warasambanye yerekeye ariko umwanya umwe ndanasambana umwanya umwe wabo no muri salo je ndi mu cyumba ndiko ndasambana kandi ntubiharira waranabibona ko wese no guhaririza ko je ntuvuga ko je ntigeze ngi umuntu wahari okay nanjye rero tubibaze samba famba umukobwa musheri wiwe sinaryo banza wumve yari umuntu tumubimubwira ahindura uburyo nimba anyongera ibumoso nimba anyongera ibubana ubwo rero umbwiye uti man hari abantu bafise zigonze kubera iki bazihengamize bazivunye ibyo sibyo ndimo banza sivyo rimwe ariko riko ndagusigurira impamvu umugore umwe amukwiriye twe twifuza kugira abagore benshi kugira ngo twimare inyota y'igitsina bikarangira n'umwe atunaniye tutamukwirize ntabwo turekere n'ibyo muri ico gihe nico gituma uzoca usanga nka Dani Ngozi atanga imiti yo kutarangiza vuba kandi abazungu bifuza kurangiza vuba kugira baje mu kazi ugaca usanga uri kuko twesha abantu ngo imiti yo kutarangiza vuba uzi yuko uwo mwanya wo gushaka kutarangiza vuba wategereza kuba uri kurawukoramwe ibikorwa byunguka inshuro nabigira sinaba ninyegeje twaba tunari kumwe narabikora ukabibona ntanakubita sinakubita kamano gaturika nk'injugu akabyumva ko hari umuntu ndiko ndemeza banza wumve nta mushuka bagiye guta baravuga cyane no kwemeza ndiko ndavuga ndiko ndakubwiza ukuri bijya bintu nta kamaro ka bonsoir madame et messieurs nibaze kumeze neza nacinshane ko mumaze kumva yuko ndetse ku majwi n'amashusho ni Mr. Silva uyu mwanya ndi kumwe ndetse n'abagabo babiri ndetse bashoboye gukora byinshi muri kano gakino kari gatanu indwi kandi bose bakaba bava mu mugwi umwe n'intara imwe usibye ngira karte nizo ziba zitandukanye bose n'abantu b'abagabo na cyane cyane yuko uyu mwanya arabakire turakira baguma baduha abana batwagiriza abana none zimwe mukagendereza hejuru agaki gukira ni akanoti ubukira vuze nashatse kuvuga ubuhe ubukire ngo turabaye murabakire none abo bagabo babiri iyo bahuye ubona baba bari kwakoreye cyaturakijijwe burya rero n'abakene barungurana ubukene bakegerana bavuga ati burya turumye twifashisha iki byo dufise ndabwiza ukuri iyo Bujumbura ushobora kuyibamo udateka imitwe ariko guteka imitwe bitandukanye n'ubwesiko habo guteka imitwe no kuvuga ati no munsi ndaza kujya gute kuvuga wimbura urima mu mutwe wimburira mu mufuko yebega yewe kuza no kuba mu muji no kwijijisha burya gira abagenzi bake nabo bake mubonane gake urabe kutabaho wibere busy inde ari nk'ibintu biri ngaha biko birabera muri indasi ntavyo muzi indasi yebega yewe ya kabiri gatanu indwi abari barahebanye bo barakorana abari barakundanye bavuga ati twe tuzokorana imeze ahubwo baravanye abo ubona ko batazovana nibo bavanye abo mubona ko batazosubira nibo basubiranye ndadagaza ice cream tsarakanuse umuntu yigeze kumbwira ngo nimba mwiteze ko nje nzovana n'urya ngo ndazi mwese n'ubye mushaka ubu none bimeze gute burya nje ndituma nabwiye abantu ikimbwa ibona mwijoro igakuga inaci ntama ibona ariko igaceceka igahora kiri jambo ry'ubwenge sinzi ko mbiza ko kana ariko kukumva nakumvisa ahubwo ugatahura umva ushaka bagutahuza cyangwa batahuza bari kuraba ikiganiro Dani uyu mwanya washoboye gufata usubiza neza na neza ku murongo Joaquim nyuma yo kuba wamukina uri kuramukoresha muri filme yawe yari yarawutaye ntibabizi ko je filme nazi hevye yarabivuze ko atazosubira gukina filme nivyo nkinira Dani ndavuga ati ibi nivya Dani kambi kinuko nabone je nka filme ndimo urazi gituma reka nabo ntarore nivyo kumwikura ati no oya ntavyo kumwikura ko ntawo kwikora none bro we nk'uyu wamwikora ukavuga ngo uragiye aho uri hose muri kumwe kubera ntawo musigira none uyu je twarabanye Ngozi tuvuga ngo twarakuranye ko arambyaye ari grand frère uri grave no byara umwana uri grand frère ne kuba
aho no byemera ko Yesu no byara umwana ngana nkawe Dani Dani none ubona kubyemviza reka nakubaza ufite imyaka ngahe 32 muta yavutse mu 1980 okay reka dufatire base naho haba ari na 80 tugereza ubu wewe uri kumwe na mama nindashaje mama wanje uramuzi ni mama wawe yebeka yegwe twerekana ifoto uyu n'umutama bambwiye yuko habwa ari imiti yajyaga yisiga kugira ngo uyu n'umutama bamamara abana niwe yabakanga ngo bakiruka gato taravuka kaka abana batama okay aho bavuga ati injya zaragukundiye kandi agasiporo n'ubuzima wabayemwo umviriza rero yani wewe umviriza hari abantu batuzi none abandi jivyo bintu byo kunyegeza imyaka ndabizi ku bakobwa hari abantu batuzi bo bafite izo ngeso nabo batama umviriza se mwe muri batama bacu bakuru bacu uri grand friend ndakubaha kandi bazosaza ngana ukunyene jewe none Dani je nerekana ifoto yawe muri 2015 urabe ko utaso kuwimereye wewe ahubwo ntahuje ahubwo tubwira ibanga ukoresha kugira natwe muri kazoza ntidukenyuke kuko hari abantu bajene benshi bako barakenyuka muri iyi minsi bariko baragenda vuga ibanga ukoresha ko wewe no kuri babo agasore wari wimereye uko mbe 2015 wewe ngana gute we mapepe okay mapepe ntawe utamuzi ngoze bavuga ko afise imyaka mu 40 na uko arakuze ariko we mapepe waramuteruye ariko ibyo nitwo birandiraho burya imyaka ubundi urinze ugira imyaka abantu bose basayimana mana urumva James imyaka ingahe abantu bose bumve kutombyara abantu bose basayimana ati mana uzodufashe tuze tugira imyaka myinshi igereza ni cubahiro reka mbana ndakwisati uri grand friend ako je nkunda bakanyombya oya nkunda bakanyombya nabanzovu ubwira ati unyubahe ndakuze ariko ngaho wewe uri kuravuga uri umwana atara imyaka 32 sha baturabe mu maso okay jewe ngoma mvuga imyaka murabye mubona imyaka ari imyaka yanje y'ukuri dore yivuga imyaka yanje y'ukuri imyaka 28 uranyumvira umuntu mbyaye ntacyo cyo duharura we imyaka ufise ku myaka ku myaka 15 umuhungu yoterinda tuyiharura wanashaka twite ko hotelera yiwanje hoteli ndafite 15 umuhungu w'imyaka 15 hoteli nta makuru ufise bwo genda uri mu biki wewe umukobwa w'imyaka 13 aratwarinda okay ubwo rero basi reka duharure ubwo nimba ubu ntiwombyara wewe mwishwanje ahubwo ntiwobyara umwana nka je wafise ubwenge naho ubundi wowe wombyara oya basi yabyashoboka nka kubyara je numvanye nangorane mani wowe utomboye nuko gusa bitemewe oya uri grand friend akubaha rero ni iki cyatumye mungarukana muri filme ntagenze gute oya riga ikibazo bakibajeje nabajije wewe nabyibagiye yamvumbuye ahantu yabuze kamera ngo kamera atuma ngo vinyuma kamera rero ngo nabwire urana Joakim n'inshuti mu mpamvu jewe mba mvuga ko ibi bintu bigomba kubamo ubumuntu n'urukundo niko nama nabikubwiye tuje hari abantu muri industry twatanguranye n'ubu tukiri kumwe turi kumwe nk'iki ukunda kuvuga turi kumwe nk'iki oya ubwa mbere ho nabivuga nk'intuze nyine ntuzenye kareka ubu narabihebye bonyica abafana uriko kumva rero hari umuntu bita uyu Joakim no bita Berindo wayo uwo muntu rero twasanze nubundi ntabyo kuryana muri cinema kandi nta n'ibintu biriyo burya no gupfa gusa twahisemo kwikundanira uko ego ntitwokundana urukundo nk'uko twiyumvira Yesu Kristo yadukunze ariko basi tuze duhura duterame imiyaga bukibu none twereka gukundana gute uyu mwana barimo bamutwagiriza twe na Dani ndabira umwana ucundabira jina Dani ubona dasa uwo mwana rero bavuga ngo no wacamamara ariko je ndazi ko ari wa Dani ariko umwanya bavuga ngo no wanje umwana bamwagiriza cyamamare uyu mwana uzomubereke uyu mwana mbe aberi uyu mwana uyu mwana no wacamamare uyu mwana ni gwawe turaza kubona muri comment banze kwishyira ko cyamamare abari karidandariza imiduga ibi bintu by'abana sinibaza ariko uyu mwana ndavyishusho ariko ngo twagiye mu cyaha uyu mwana uyu uri kumva rero
rero ibintu by'urwango kabisa muri sinema ntabyo ndimo numva ko yonyanka ashaka yo biheba tukebera inshuti kwera kwirabye iyi si byiza no kwikundana ko birako kwanga ntaco bimaze ko urabona nabo twabona ko bankana bwa mbere ubu no bakundana abakundana ubarankanye sikubizi none muri indasi ngaha muri indasi abantu bakundana bagendana uko bakavugwa bya hatari ubu ni kera habayeho ariko abankana bya hatari bakabana umwace mufate ubu barakundane bane urumva ari byisi Mungu twarigeze kwiruka mufate naje mwanka tugize abasha Inyambi ntiva mu nkono ndakeshi ariko urazi ko muri sinema winjaniranye muri sinema urazi ko rigena ry'amasizeri hari n'akabari je ntateraniramo n'umwana yavukiye mu kabari wawe narashobora kubyuka kandi ngo yavukiye mu kabari uyu ni comedy nta comedy iyo ni comedy neze ndabyara n'abantu ntibavuga ruje ndabyara no utabyara ntiterinda nta citi ngira shaka murekana n'uyu mujabo Jamani vibe igeretse go vibe Joaquin uri umuntu asanzwe amaze igihe kinini ya muri filme cyangwa se muri uyu mukino wa filme mugakina hari abantu benshi kabiri gatanu hari abantu benshi mu bisanzwe bashobora kuba bibaza ko filme irimo amafaranga nayo ntayarimwo jewe n'abakinyi bose baba bahari tutagihuza nabo twakoranye banyiyumvira ko kuno bamfise amahera avuye muri filme nayo bajya nabo baca barakereye amacano ubu bari bamwe badandaza impuzu ndabivuga badandaza impuzu kubera ko nabo barakereye amacano barakora baza gusanga filme nta mahera arimo nimwikorere basha mutera imbere kenda mushorere kerisa dandaza impuzu zabi zo munsi zabi zo hejuru zirahari akana pani baro magazi haro n'uwundi adandaza caguwa umutahe oya ariko umugabo yamubonye amukuye muri filime yego urumva amafaranga bashima urumva amafaranga ucura abasuri oya urumva bisiguye ko amafaranga yakuye ku mugabo harabagiye none umutahe w'umugabo tureke kabiri muri sinema banza wumva tureke ibyo muri industry ya sinema hariho abaronse ikintu bagikuye ku bagabo muri industry ya sinema hari abagabo batunzwe n'abagore habaye muri Amerika birinambo sima riboko setekere borekaya ibyo nabivuga nk'uwivugishijwe hariho abagabo batunzwe n'abagore muri industry ya sinema hari n'abagore batunzwe n'abagabo kandi abatunzwe n'abagabo hariho abahungu buunya bariko baririra ibiceri bivuye mu bagore baba diaspora b'abakecuru usigaje kugira rimwe agacapfa ugasigarana imitungo yiwe muhora poye kuri banki na 6 million ariko kandi nawe rero ikimbabaza iyo aroti yacaje mu bwabo bwabukobwa rero bushubushe ko agati umukecuru yamaye reka rero nanjye uraraba ntidusenyera abandi oya ndiko ndakubwira ubuzima buhari ni industry aba diaspora hari abahunga b'abakecuru bari muri ariko iryo sikose kandi sikose nta mukecuru ndangira uramufise ndamukene uramufise umutima mwiza be nawe mubonye we nimba uri tayari nyandikira basaba mukecuru urefise jewe yamye kandi gahunda barambwiye yuko wewe ubu rero siporo sigaye maboko gusa ariko gahunda bambwiye barakobesha bazipimira uzonshima zo kwipimira oya aha jewe rero sikukubesha nahisemo kwiyubakira n'umugore wanje nkarekana n'ibyo jewe bariho bampaye oya barampaye akabazo ngiye kubaza jewe uyu mugabo Joaquin kandi ejo umenga narakamubaje n'ubundi ari ugusambana ari no gushaka abagore babiri cyangwa batatu bazwi icyemewe yowe yokora basi icyo yumva cyemewe ibyo muri uyu mwanya byose ni ibyaha kuko Imana yiza kubona umugabo ko
icyo mubasa icyo tuma aba satisfait cyangwa icyo tuma ahazwa umubiri we ugahaga ntiyari kurema Eva umwe yari kugira fotokopi zitatu cyangwa zina akagira abagore benshi ariko urazi impamvu yamuhaye umwe nuko yabonye ko umwe amukwiriye twe twifuza kugira abagore benshi kugira ngo twimare inyota y'igitsina bikarangira n'umwe atunaniye tutamukwiriza ntabwo anyishuye turekere n'ibyo muri ico gihe nico gituma uzoca usanga nka Dani Ngozi atanga imiti yo kutarangiza vuba kandi abazungu bifuza kurangiza vuba kugira baje mu kazi ugaca usanga uri kuko twesha abantu ngo imiti yo kutarangiza vuba uzi yuko uwo mwanya wo gushaka kutarangiza vuba wategereza kuba uri kurawukoramwe ibikorwa byunguka bisigura iki rero umugore umwe arahagije niryo bangana kuyomwejeje narasambanye warasambanye yebekaye ariko umwanya umwe ndanasambana umwanya umwe wabo no muri salo je ndi mu cyumba ndiko ndasambana kandi ntubiharira waranabibona ko wese no guhaririza ko je ntuvuga ko je ntigeze ngi umuntu wahari okay nanje rero tubibaze samba famba umukobwa musheri wiwe sinaryo aryo banza wumve yari umuntu bobanye ko nawe yaramutaye arahungaje mu gihugu oya si nawe nzu izina nibanga ntawe nzi kwanza sinibanga ko nta banga mvise no babira kuko ari ikintu cabaye ndababwiza ukuri ko surumogi cawe fraud niko ndavuga ni ibintu byabaye je kugira mfata umwanzuro wo kubiheba nuko nabonye nubwo nasambanye inyota itashitse cenza gusanga igitsina ni nkinda uno munsi urahaga ati ndavuyeko ejo mu gatondo nyuma y'iminota 15 asubira ugasonza ukabishaka rero naciye mvuga yuko kadanare mu bantu bashigikira yuko uwo tumuzana abagore bane hakuja mu busambanyi bwo kwiri gusambana no gusambana kuko je wowe ndabizi kubishigikira ibyo ndabizi urabishigikira ntabyo ushigikira nibyo ushigikira nanje ndi mu bantu bashigikira ngo hose twaragiyeyo ntaco twakuyeyo ahubwo umugore umwe nuwakamara ahubwo igakungene wo mutunganyiriza nivyo wokura muri abo bagore bane tumubimubwira ahindura uburyo nimba anyongera ibumoso nimba anyongera ibubana ubwo rero umbwiye uti man hari abantu bafise zigonze kubera iki bazihengamize bazivuye ibyo sibyo ndimo banza sivyo urimo ariko riko ndagusigurira impamvu umugore umwe utegereza kuba satisfait nawe umugore umwe arakwiye kuko nuwarongoye abagore 1000 nimbere mose hajya ubwo rero ngufashe uri gusambana rindira ubwo rero ngufashe uri gusambana avuze ko yabihakanye gusambana ngufashe uri gusambana hazokorwa ifoto hakozokorwa iki Dani warozi yuko jiyo uzokogaranira indari mamagara imedia banza nyumbereze uzozihamagara none we ntunzi nubu ntituri kumwe ngira umukobwa ndavugisha bivuga ibanga birime n'iryo banga ndaguharuye ya menga tamara iminsi 3 none urabona ndiko ndamugenda ndabona kera harera umwanya ndi kubona nko kuri 2 okay duhera hanyene da Silva tora telefone yanje umukobwa wese ugenda urasoma message tuvuga uze kurakubuza ariko ronda kubwira mungu we ndawe da Silva oya nagomba da Silva ndabivuga ono mutipe nturongo twicanye impande ya kamera je banyita barakamfitiye je rero ndakamufitiye nkazomufata ni demu bugayi nzoguhamagara wihute ni kamera urumva twebwe dukora umuti ubi bintu tubimaze bimisi yambwiye ngo kabisa numfatana n'umukobwa umuntu arahinduka twironderera amahera jo mwe no bishima mpamindo kubona no bishima mpamindo kubona ariko ndafise amakenga okay gira ayo makenga ushaka kuyagira ariko nyamara ayo makenga ufite ushaka kuyagirira umugore wawe ukanayigirira wewe kowe ntiwoncunga nabishatse n'incuro nabigira sinaba n'inyegeje twaba tunari kumwe narabikora ukabibona ntanakubita sinakubita kabano gaturika nk'injugu akavyumva ko ari umuntu ndiko ndemeza banza wumve nta mushuka bagiye guta baravuga cyane no kwemeza ndiko ndakubwiza ukuri bijya bintu nta kamaro karimo na wari we warabikoza tube tuvugisha ukuri ko nturi manzi ntiwajyamanye n'umugore wawe gusa ibyawe uri kuricirikira aka kamera uravyumva ibintu by'ubusambanyi nta kamaro karimo kandi ibintu byo kuvuga ngo abagore bangaye nta kamaro karimo kuko ahubwo igakungene wo satisfeza wawaga ukamushimisha kandi nivyo atagukorera wumva ko worondera hane bimwigishe urumva rero ariko banza wumve ijambo ry'Imana rivuga ngo umubiri w'umugabo nuganzwe n'umugore wiwe n'umubiri w'umugore nuganzwe n'umugabo wiwe none icyo ndiko ndakubaza Dani tutabeshanye je urashaka ko niyorobeka
ngo narabihevye ninyegeze wewe kandi nzi ko Imana ntoyinyegeza rega we sintinya wewe oya rega inshuro nyinshi narabikoze rega wananjaniranyije ko sinigeze nkwagiriza ubusambanyi ahubwo nari nakubajije ngo ari ugusambana no gushaka umugore urenze umwe icemewe basi cyo byiza ngomba gupfupaza ntanga iyo nyishu hako wosambana ngaho muri ivyo byose nta nyishu nimwe irimo ahubwo hako wosambana n'abakobwa benshi canke ukazana abagore umugore arenze umwe ariko kagira aho barizwa byiza wo tumureka kumbazana ukibera muri ubwo busambanyi hamanyuma wafata umwanzuro wo kubaka urugo ukazotwara umwe ugaheba izo ngeso kuko nta numwe banza mumvirize muri abo bane nta numwe acaja korora ingurube ngundi yorore kungwagira ubuzi butandukanye bose n'abakumarira umugongo kandi inyota ntihera je ndaza basambanye n'abakobwa barenga ibihumbi n'ibihumbi n'ubu bagasazanye barinze bapfa arivyo bakora kubera ko nabonye umubiri utabasatisfait kandi n'uriye kumuhana guma avuga ati najya ndaza gukenera gufungura ko inda n'inka igitsina n'inka estoma ntigere ihaga ahubwo igerere urabe ntibikwice jewe rero mwabakunzi mwe ba G5 production aranjaniranyije ntabwo anyishuye neza reka duhe umutipe uri ngaha bita Da Silva abazi ibintu yasi nibyo Yesu bigeze kumubwira ngo ngaho ngo ku muryango ngo hariho ngo bene wanyu ngo nabanaka bo mu miryango Yesu arazi ijambo yishuye ariko aribwiriza ubutumwa kubera bashaka ko Yesu abaha inzira kubera abantu bari bagundanye basi kubera bo bagipfana arabi wabo ari umuryango ngo bazi imbere abari bo baboneka bagumane na Yesu yavuze ati data na bene mama naba bariko barumvira ijambo ry'Imana kandi bakabinjira bisigura iki twebwe rero ibyo turimo izo ndaya sindaziharura ko ari imiryango iki buryo umuryango wawe n'urya mugore wawe ibyo ndabizi ariko nari ndi kubariza ivyo vyabane nari ndi kubariza we twarigeze kuganira kwiyo topic reka kuvuga ngo guce tuyiheba yiriko we twarigeze guhara duhagararanye na Shagishagara bishigikira nk'umwisiramu aravuga ati umugore umwe jewe ndavyumva ashobora kuntosha ariko niko avyumva sikuvuga ko ari Shagi yabivuze ngo niko we wavyumva ahubwo ariko aravuga vugira nk'abagabo bivanye no ko we wavyiyumva mu mubiri aje gusanga umugore umwe adashobora gutosha umugabo cyo ndamubaza ati gitigire c'abantu bashobora gutosha umugabo ni iki ko hari habarongoye abakobwa amajana n'amajana n'ubu batarabiheza bakibikora nta gihari bisigure ko rero icyo ubona rega byose turavyemera ko si byose bitugirira umumaro ahubwo vuga ati nisura gusiba buhinduke na mudu n'ubwonko babuhende burya bijya bintu ni bimwe umuntu n'umwe lakini vitendo sio mamoja ibikoko none je nkuyo ndamuzi atagize ijya yuko dufate ngo uyu ndamuzi none guhindagura amaposition tuvugishwe nta mwana karaba nta mwana aza kuri YouTube ubundi tuvugishwe atari guhindagura amaposition ibintu byatari birimwo nibihe byo bituma wiyagura ngo ntari uraza muri Tanganyika hagashi ubundi ico maze kubona nk'ibyo bintu by'ubusambanyi je maze ko n'urusaku n'urusaku nta bishasha birimo gusa hari umuntu tobibwira ngo abyumve nk'ubu je ndabyumva ariko ubwa mbere sinabyumva ahubwo karenganye naratera ijisho ngomba nibarize uheba inzoga kubera ari icaca wahebye inzoga kubera ari mbi ku magara yawe nahebye inzoga kubw'ubuzima bwanje n'inyungu z'umubiri wanje nanje nahebye gusambana hanze kubera ko nabonye atakamaro kubw'inyungu z'amagara yanje kandi no gukingira umuryango wanje kuko hari ingwara nyinshi wokura hari ukazizana mu rugo ugomba ro kwinyegeza wewe ubwo bisiguyemo ko twese twakijijwe sinogukizwa nanjye bizigyo nakijijwe sinogukizwa urumva wewe wakijijwe mu nzoga ariko wewe kijanye n'igitsina oya kijambiro sina nayishoboye Dani haize okay Dani nimba tari banga kandi Da Silva ntazogenda nakimukata ko tugarayaga nk'abantu bagabo kandi ntawe twirega ko ntawe dufata ntawe tujejwe nyari nimba tari banga Dani aheruka tureka umugore guheruka igitsina ryari jewe rero igitsina aho ngiherukira mu buryo bw'ijambo ry'Imana cyane imikorere oya mu buzima busanzwe aho heruka ugikora kandi nyuma y'umugore igikogwa agishoni nyuma y'umugore ubundi garanti y'imiti yo kwa muganga bamaye ko nzongera kwabira umugore amezi 6 aheze no kuvuga nyuma y'amezi 6 naho telefone shiraho parallel wo bararanye nyumvira
Rindira mbanze n'icucu. Rindira. Reka mbanze meze. Hamaca mu telefone. Urumva rero je mbere y'amezi 6 singomba kurira mu namukanje ntarimo. Na nyuma y'amezi 6 urumva na nyuma y'amezi 6 yifitiye inyota ariko karabura umugabo none mwabanye ubwira mu maridi. Amezi 6 muganga yakubwiye ati ukurira urapfa. Gaje muganga akubwira ati bivanye n'uku kuntu umeze banza ugende polipoli hari ibibazo hari ibibazo ibyo biraba ko nk'ubosanga ndimo ndatembera ntazi ibibazo harimo ahubwo dani ndagutaho oya izo ndimo ndatembera harimo akantu gatuma gusa nsohoka nta kandi abesha ntiwicuza ko hariho nk'amahera uba waratakaje ku gitsina kobwa ubu unyawo kabaye warayakoze nk'umushinga canke project je kuva apo oya yarakoresha n'amahera je kuva nakwitwa jewe jewe ni mana rateye imbere ariko kandi iyi nta ishaka yumve abasore n'abakobwa voilà jewe mba narateye imbere ubundi kawada jewe ndumu nefusa 84 imyaka yanje bacamenya muri mu majana 9 1984 niyo myaka gusumba Yesu nimba bate uko mu majana 9 ni kera wa mu 1984 niyo myaka jewe ubuzima naciyemo vuga 1984 mu Kirundi igihumbi kimwe n'amajana 984 urakoze nico gitigiri cyabo uri ari baracanga byoshika urumva ndi kuvuga rero ubuzima naciye mu buzima bukomeye hamwe numva ko mbonye umukobwa wamenga ndi yasuguru yo muci ireha yaramo urumva nabona karanjanye koko warugeze muri gwagwe gati umubonye gusa cambuga ati amenze ukunye ya ubwo buzima ndabubamo kaje umenga nanzi ko ntanabyara waje gusa kuko nta muntu bambwira ngo nateye indaje nabana barenga babiri bari hanze uvise banza ndimo ndagusubiza inyuma reka wari kunzana vuba uri kunzana vuba ntaco tuhanze reke vya kera ko ivyo vya kera ni ubizi tuvuge kuva tuzi nanye kuko nanje wavuze ivyo tuzi nanye dufite imyaka ingahe none jewe ndazi ibaye miki harimwo 8 canke 7 turazinanye muri make kandi umuntu muziranye imyaka 8 turazinanye kuko n'umuntu maranye umwaka mu bamuzi nabibuze ivyo akunda n'ivyo yawe tugezaho rero nabajije ikibazo nareke kurindira ntunarindire sindakwemerera ngo banze rindire iki tuko tujanye ko twese dushomye ibujumbu banze nyumve Dani wowe nta bana babiri cyangwa batatu vise ku bagore batandukanye ni kwishura ego cyangwa umviriza rero umviriza ijambo ry'Imana rivuga ngo mugerageze kubwiza ukuri mugerageze kubwiza ukuri bagenzi banyu ego Dani usibye bajya bana banje babiri handitswe ngoma ndakubaza icyo unyishura kuko ca dutelefona uwo unyagiriza ko nimero ndafise niya vyemera ko muvuge birindi sivyo bajya bana banje babiri uzi hari umukobwa arakubwira ngo uyu mwana mfise ngo ni wa Joaquin tubivuga byose bivuge abana bawe ngoma cambaze mu journalist abana bawe Dasilva gushika ino saa jewe yego ndiko ndabaza abana babara bawe kugira bitwa bawe saba bari muri leta banditswe hari abandi babara bawe none so wawe ntaba yarapfuye banzu urindire perenkonera bawe ariko aho ni mu gihe nyina w'umwana abaze ko ataho hari cyangwa yapfuye cyangwa atawe Joaquin arajya kure kandi byiza bambwire rero arimo arajya kure Joaquin arimo arajya kure kandi umviriza warindira arimo arajya kure kandi nshaka tugerageze gutanga ikigano tugeraheze kuko na message nashaka gutanga sinayitanze cyamvugiramo manze basubahanura kahise kanje ntabwo ari keza ariko mu bijanye n'ijipo warikanguye bimvugira mu none kahise kanje mu bijanye n'ijipo ntabwo ari keza kandi cyankwegaga kwiyo jipo wewe wirukana jipo ibi meaning icyankwega kwiyo jipo ni inzoga ya muze ni inzoga bimuze jewe maze kuburegwa nacana umumenga hari ibindi bintu byivanze mu mutwe icupa ari horono hanura abajene bino minsi kubera ko je umaze imyaka ishika muri 2 ngire ubuntu nta nzoga no ndabona kibi ndabonamo rero ko cyane nta 2 ibiri rimo
basi no vuga udasomako namwe inzoga tandukanye gusoma no kunywa gusomaho uri muri abana bazi no gusozogora gusomaho ndasomako ariko mere nk'unwa ariko sindiko ndano Dani sinijya kabava ariko ngerageza akabenzi sinjya kaba yari ngerageza agasosi sinjya kabava ariko ngerageza agasosi icyo nshatse kuvuga ni iki rero wa musore we wa mukobwa ushaka gutera imbere kirya kabava gerageza utandukanye no kumva ngo uryo wo mu mankabanza nkaraba ngahonje twarahonjeje twasanze ntacyo twashitseho no muhungu arabyemeza oje ndavyemera kweli kubwo mpamvu nimba duhagaze nka turi kubashingira intare nk'abarigent muzi mu bintu binabiriya no kuvuga ni byiza ko turiho turagerageza kubereka ko ibyo twabonamo nk'inyungu twabisanze n'igihombo ubu tuba dufite ama etage n'ama etage mu muji ariko byabujijwe n'iki we Dani namucutse umumbi wowe udasambana n'abakobwa ngo shiremwe n'amahera wowe bike mu matungo ubufise ubufise nk'ibitaro by'abasazi ubufise nk'ibitaro by'abasazi boro wasi ibitaro by'abasazi kuko wewe man warakize birenze abafana nibumwe turimo turavuga ibi bintu rimwe na rimwe Joachim yancanze yamvanze arimo aguma mvanga ukuntu urasara ariko icyo nshatse kuvuga umva icyo nshatse kuvuga jewe narasambanye urumva nawe warasambanye ariko ubu turi byarimwe bisha twasanze nta kamaro nta nyungu jewe no kuri mbonye no mwibarara vraiment bavuga ati umuntu himba avuye kubatizwa umva mba noroshe mana wagusa gusa ariko ndababwira ariko umuntu bakunda karaoke kujayo kujya ku oya Silva ndicuza umwanya nataye muri karaoke ndicuza umwanya nataye mu bakobwa ndicuza umwanya nataye mu nzoga nawe wabyuka saa 8 z'ijoro kujya kuzirona je narabyuka saa 8 z'ijoro kujya kudodora kuko umuntu abyuka tutabeshanye jewe kuva mvuka n'Imana niyo cabona sindaga umviriza mbayo ntaye je ndi kumwe n'amaniga yanje 3 umwe wengo yarahwiriye hirya yejo mubise hari wapfuye arahwiriye yari Mozambique yapfuye oya ntabwo nta urapfa nabazi ntabafu ari n'abapfuye barenge barazuka Dani je mukuru nuko utarabiheba warariye umukobwa arakura arabyara urajya n'abana babo banyiraho barapfuye urumva rero kambanze mvuga ibyo nashaka kuvuga bahiye manoro ntacyo bagiye urumva abo batipe jewe twatiri kumwe mbana n'abakebura kabisa mugerageze kugabanya ikigari kugendera n'abantu nuko basi iri amarigara muri gabanye jewe abahungu batatu baranguriye indaya bayipakira bajaji urumva twatiri mu bwiza tumukurayo tumuzana mu Kamenge wayiguza ngahe bamunguriye 50 y'amarundi ibihumbi 50 muri 2012 ya 2012 wazi ko 2012 wagura iparisere mu Rubirizi cyo giye ku munsi nakorera muri yone kuko je nakorera bya electricité n'intuze nari mu bantu besitari mu byo makonvertisere nta moto wigeze kugurisha n'amapractice na 5 imoto mu kugaruka bivanye naho wagiye iyo ntara wari urimo bakurihira itike kugira utaye muhira kandi ayo miliyoni yagurishije oya je nagureka nyibahi ntaye nyayo je namuzi reka mbahi ntaye nyayo je nagurishije moto urumva umuriyoni na 5 yari menshi ntwiteranye y'ubu yari menshi ngurisha umuriyoni na 5 nguramo stock menya naguzemo stock nakoze stock y'ibihumbi nk'ijana byari byinshi numva ngo nabintu byoroshye yaguze ingurube z'ibihumbi ijana urumva stock y'ibyo gufungura ayandi mafaranga mba nyakomye ku mufuka mba umukuba wiki mba ngiye Kigali mba ngiye Kigali ishitsi Kigali nawe n'amanigarahe bantu tubatwigire muri boîte banyereka abonze ababyibushe wamengo ni kujye uri kuragura inka cyangwa impene ukora ngaha mu makwaha umve ko inyama zirimo kugira jewe ngaruke barantegeye bamuri bandi bazo munetwe muri Nathan mu kugaruka banze guterateranya nk'abavyeyi bamuri hiritike kubera yamaze 2012 je nayo imyaka 14 nende wari ukoze naburi umutera inda none okay mu mwaka 14 sinari bwafata ibihumbi 5 byanje bobo bari bafata umuliyoni nangahe bagura indaye umuntu ntavyaye hoye icyo se ikibazo abo cyangwa nkabyara nka 5
nkaba ndabahize 12 wari uri kumva rero umviriza aha ntabwo twaje yaramaze gukora ku miliyoni umviriza aha ntabwo twaje mu kiganiro ngo twihaye ahubwo turi kuvuga ibya kahise kugira ngo n'ababirimwo kahise kari kudutera kwicuza kugira ngo n'ababirimwo bagira iki habuze gato ngo nsazire mu mujyi nk'umunyezamu nsazire mu mujyi nk'umunyezamu kandi iyo nsamara gato nari gusazira mu mujyi nakazamu ariko nko bari abantu mwakoranye ubusambe basi mwabanye muri bigobukare muri iryo rigara bamwe bapfuye b'abahungu ahubwo benshi barapfuye nta n'umwe usigaye hari n'upfuye hirya y'ejo benshi barapfuye umwe yapfuye ndamubona arimo aranywa inzoga yapfuye ndamubona yapinze n'umuntu yapinze umuntu aramubwira ati jewe kabisa jewe barazi inzoga bita brasine ati jewe brasine jewe nuyinywa nkayimara ntakwiye ku munwa abantu ati ngizi miliyoni 2 mutepera bagenda gwa miliyoni 2 ati izina ry'Imana nibe baca bafatira nka ntago hajya gwa check miliyoni 2 hari kuri bonani afata brasine kandi yaravuye mu gakiza vuba aguye yari umurokore yaranywa yamanukiyemo acumba umwotsa amahango amahaye yaturitse kujya ku kabuno gaturiga nk'injobo abarumye arapfuye uwundi nawe umugenzi wanjye yishwe na moto yagiye mu gicupa cya Primus ubona ko ahetse indaya Primus rimwe runini yakubise mu mutwe binjira muri indaya nkamwe ngo bageze yarahetse indaya kuri date umva wewe kubera za nzoga n'ibiki n'ibyo yabona bageze mu hotel binjira niswingize umuntu uri inyuma yashinjira mu gicupa warucupa runini yaruge rwa Braro dusanga gwanditse ko Primus aba plastic yakubise nk'umutwe bamukuyemo batwara muri moruge abandi bavuyemo amenyo abandi sida yarabishe urumva rero ni ibintu birebire yarabahwiriye barahwiriye kandi usanga mwarasangiye sijuye ntabyo nzi none ko ntapima none Dani kuvuba cyeko ibibazo niko ndibariza si iby'ibishego ahubwo no kwereka abajene b'iki gihe bakiri mu ubwo butayo cyangwa muri ibyo bintu ko ibi bintu twaciyemo atari byiza Dani wewe kuvubaho nturajya umukobwa ngo umusangire ku gitanda kimwe n'umuhungu turi babiri cyangwa abahungu babiri murana n'umukobwa umwe umunsi umwe jewe na MC umugenzi turava muri boîte ndava muri boîte ndamusigayo musizeyo yaje zanye demo basanga nasinziriye rene niryamye kwa tukira abasore nyine basanga nasinziriye bararyamye nanje rero mu kubyuka ebana bumva bariko barabikora nikanguye numva turi babiri umwe umva type yarakoze ibyo akora nk'umuntu asoza agiye gusoba numvise urugi rwugure nca ndikangura ebana nikomye ukuru numva kabiri karanyerera ku murungazo mu wa mukobwa bamusize waze ku mabere numva n'umukobwa ndavuga ati izina ry'Imana ramunzinda ucugira iki yarangiye oya simuze ngo sinumvire ko nobikora yarantesheje yaciye yinjira ngire ndamwatake kubera ko ibyo rumvikana none wewe Silva wewe byo kubaho ukihangana ariko vraiment jewe nta muntu je turasangira ibyo bintu no mu bintu nzira birimo aho reka ndabashimire kubera kiyago cyaryoshye kandi mubi badeni Brian cyangwa no kwiyemera ngo twaciye muri ibi ahubwo tuko tuvuga nk'amateka mabi twitwa ariko yasangiye n'undi mbibona urabyemeza mbibona n'amasanje abiri ariko urumva narashimana ko twaramuhaye karanga ya general twaguhaye kuranga oya wariko radyasho ahubwo n'umukobwa yarashabe ko nyine nabikoze ngo tuba gatatu kugira singiye kuvuga urusaku hanze kaje n'umuntu w'umugabo nabwo ati ntabwo nzovuga wavuze ngo ntavyo uzovuga ntabyo ngo nzovuga oya ubu impamvu mbivuze nukubera kimo tuhanura abajene bari kwiruka mu dafite umumaro kwebwe turi kwicuza ibihe byaturanze umva ibihe byaturanze ni bibi turicuza imvi zaraje mu mutwe kubera ibibazo kubera ubukene kandi twatewe n'iki n'inzoga n'indaya ariko je nta nzoga kandi imyaka tubanye nta mayoga uburaya basi narabariye kera urakoze ariko narakije soza ikiganiro Yesu ni mwiza soza ikiganiro reka ndababwira ati twari kumwe na Dani ndetse na Joachim inyuma ya kamera ndetse n'amajwi n'amashusho muri kumwe na Mr. Silva mwitungwanyu wakoze byinshi muri kano gakino ka kabiri gatanu NTV televiziyo ya G5 Media TV genda kuri subscribe share comment kugira ngo ushobore kubandanya ukora ibiganiro